จิบายว่าเลยมาร์ชนิสมนี่แหละปันนี้อันนี้อ่ะรัสเซียอินยูเครนรู้นะจังยินนิสมนี่แหละปรุกนะเรานี่ตารังไม่เฮติเจนยูเครนสิไปที่อันจังเทียอันฝักเลยอ่ะรัสเซียฮิอันรัลทวมเลียนเละละอมจูอ่างอ่ะไม่มาเซคเวโรเรนดานกะละยูเครนฮิรูนันเมียววางินรัลปุยเบียนยูเครนฮิเบยงัดเซลจวนรัมดังอินโรลดูฮิอันอมเวงเงียงปุตินะฮิอันเราในเราอังไม่อินรัมดังอินโรลเตลกะนิวเคลียร์รัลทวมมันเตสวยมาเซอันรัมเละอามาอัชุงเตงไอปฮิอันอันตัวเวดอนทตีฮิอาเขจียงะลลนวมอติเอมาวางะเฮติขบลลตูระอินสองเงดดูฮิจวนเชียดเวกฮิจูอาลาวเวอังติเรียดซาอันนี้อ่ะให้วางฮิอันรัลทวมเลียนเละละอมปุยฮิอัมมังไม่งำบิกเรานี่จะปอยนั่งปุตินะฮิอันยูเครนสรการไปทักไงตุมินอันขบุยกีฟเตลักอัตุมาไงอันนี้อ่ะอันอินโดจันติรพัดจังคานเซเลนสกีถ้าตุมตัวฮียูเครเนียนเต็นอันดาทรมักติกันเรเซวรัสเซียสิไปเตะ target number 1อันนี้ถูกปะอามาเซเลนสกีเฮียนะสอยฟ้าค่ะยูเครเนียนเตจวนรัสเซียน FSB agent 25 strong team of train killers Uzgorod Slovakia bula an man ni in anin soya Uzgorod Western Ukraine hian police ta chuan kill squad mi som ni panga hi man an ni ti Kiev counter intelligence source 10 Bilf news agency an rila Russian secret service agent 10 an zui antibokani Ukrainian anti-war faction hian Russian secret service te atangin Kiev che vela hit squad te thu hi tip sandonga Ukraine Ministry of Defense Tarlan danin Wagner mercenaries 10 antha turlisa President Zelensky Ukrainian Prime Minister Denis Sihalle Presidential Chief of Staff Andriy Yermak te antel anti Kremlin hian thisena tui hala an pu na chu an phana sa thin le a ma se wei so hian an riat danin Wagner Group 600 mercenary squad te chu khovel mun ranga Moscow du dan zom lo tu te chui chuak turatir anni anti antha turlis zinga hian Ukraine Prime Minister Cabinet Zongzong Kiev Mayor Vitaly Klitschko te unaw po antelani Chechen leader Ramzan Kadyrov chuan a ho tenen Ukrainian mi pui tam tak ril tram le tlan chuak theilawa an ommek na chu an hualti Telegram video a pe chuaka Ukrainian kuta tang hian Mariupol hi kan la thuayang he khua hian district malte te atangin bulkan tranang ati ma se antum angot chuan Mariupol mi pui te hi an ne ngot theibik lo chu ani ber mai chechen sipai te hi anron lar thar le viau maya Russia ram chunga bial pakhata anni a an huam chunga hian chechen mi pui te tan zalen na pum hlum nei tumin kumsang ka jakua somkua pakua vel khan avoi ni nan na satakin Russia sarkar an dole a ma se Russia sarkar khan adim lo na sa khop mai an khopui grosny po achu chhevia wani kha ma se chechen mi te hi indo mi tak annia an tlo mai bik lo Moscow a en nom chu ana mun te po thi chil pol te khan ron lu chilin Russia khan gas mana wangin lu chua anni a Russian mi po an boral pha nualani hel ho phei chu ka hlum vek anni Chechen te hian school te po lu chilin bom te antipuaka ma se helna chu me mi thei ani to a Russia lam tang te po om chho ve zelin tuna chuan sarkar mu mal tak omin Russia tana sipai thatak an lo ni chho thei le ta ani an ho tu pa Chechen of Ramzan Kadyrov anti pa phei hi chu Putin a fa pa anti hial ani Putin a hian a hi bet thiam viau ni turani Ukraine be na po aron magna savio mai kan video masalama khan toy te kan soi to a Russia sipaitan Mariupol port city an kuta hlan tura an ngen na chu Ukraine chuan a hnolani kha heti la hian Russia sipaitan an be chun jom zela wangin he khopuya cheng te hian eng eile in tur an tla cham chho tan to ani Ukraine Deputy Prime Minister Irina Versenchuk chuan Russia sipaita kuta Mariupol chu an pedon lo ti soin kan ral thuam te nena impact tumna kan nei lova hei hi Russia lampo kan hril to bok ati Ukraine chim chaklama Mariupol hi longchol mun poimo tak mayani a
khopuya cheng zinga atam zok hi Russia tong mang an ni nge ani Russia in Ukraine run nuwa Mariupol khopui hi an bitum na sat ber zinga atela he khopui hi an la thei ani nga chuan kumsang ni som palia Ukraine kutatanga an lo chu sakto Crimea bialnen khomwal lama in kalpo theina a umdona hei hi Russia sipai te tan atangkai don le ani Russia hian nimin jingdar nga thleng khan Mariupol te in peturin hun asiam saka an in pelowani chuan remnana zok an machon tur thu an soibok ani heti lai hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia nena in biakna nei adu thu sain remna zonga in biakna nei thuai chu Russia ti suala wanga athil ti chia tur ti nep theina kong om chun ani ti asoyani February ni somni palia Russia in Ukraine runa tangin Ukraine mi makta duai somvel chu an sahim na zongin an tlan cheto a hei hi an ram mi pui mun lia thena mun khat ain an tam to zokani an zinga makta duai thum le point thum vel chu ram danga an tlan chi ani helai mun tlan chu asan thei mei che pakhat na bes da sukhoru ko wa chuan thlo theina le bompuak rikara an khosak thu tar langin mit thiruang te chu kothlera an thiar khom thu te Facebook kal tlangin atar chuak nge ani Russia force ten he khopui an nor nu hian tual chung mi sangli atanga sangli zanga in karvel zet te chu ti luina in Russia ram rilam kal tlangin lak chuak an ni thu tarlan ani Volodymyr Zelensky chuan Mariupol khopui chu khovel history a war crime athlen na zinga atel ve don ta ti in tunin rin ni khana soya he mun ral muang takathil rap thak tak achunga cheng ten an tor chu kumzapi lo omle tura po riat reng alani don ti in asoi lang bok ani Russia hian Mariupol hi ala theani chuan khochak lam in la rang tele kumsang ni som palia alo ne lak to Crimea tanan khomwal in kalpo na thatak anei pha theidona Kherson khopui dota Russia force te kuta khopui lian lulut pahni na ani mai don bok kani Russia rama opposition leader Democracia opposition kanti ang hi ani lo ti hria ila Navalny chu Russia ko chuan thiam lo achan tirta zela tang sale a party po dan pona nol to ni in ama hi tura tha tumna voi ni to khial to nia soyani a Navalny hian Ukraine do adu lawa ama tran tu te po Russia do sak turina fui nge ani karma savel khan Putinan Russia ami sualle phatsan tu omte athen thiang lim tur thuwa soya vauna ani zok ma he athu soi hi Russia rama indo andu lo zia anti lanna athen nuwa asoi ani ngai bel thei Russia athil thleng fia harsi ta chu Russian Central Bank ho tu nu Elvira Nabulina kumsamnga pariat chuan man nia khan banna athe lut nia soyani Russian Secret Service ho tu pa house arrestin a omtir ti te ama enkol tu le veng tu te mi za borvel Putinan aban ti te Russian General Chen khat te ban an ni ti te Russia official ten an sipai thi an confirm za thi sing khat an tling trap ti te ani a he news si an delete le ngal ni a soyani bok helo po soi a om nuala in do lai le thu thang tam lai ni in hunin aron ril fia tura ngai phut mayang President Zelensky chuan Ukrainian miro pui tak tak te u khoi muna po om ula khoi la ya po om ula kan ram kan nam le kan mi pui veng him turin thei to pini thok zelang u in tran pui tonin minron op tum tu te hi beile zelang u Ukraine hi adamanga kan vain kan damang zalen na le rem na muan na nen ti in aram mi pui te ala fui sau sawani heti lai hian Zelensky chuan Ukrainian television channel interviewa Russia nen in ka haina kan nei thei don ani chuan Ukraine po in NATO membership ni kan tum lo mayang Russia sipai te in nuk dok se security guarantee ani bok don Russia in NATO in zar pharzau zel tura du lawa NATO lamla in membership kan ni na tura malak dan tur an rebok silo ati Ukraine emergency service in atarlan dan chuan Russia in Ukraine runa wang hian Ukraine chen na in building zaruk somnga pakhat le house kan ti ang chi sangthum za sari somriat a cheto ani Russian emergency giant Gazprom chuan Europe ram ho ngen na angin
an pipeline an lakal tir zela March ni som ni pahnih thleng hian million cubic meter za pariat an hal chuak to Europe hi Russia energy tellawa anom thei tak lo zia alang chiang hle ani Mayor of Borispil Volodymyr Borysenko Kiev bul nai Miami chuan Ukraine main international airport ami te chu in son chuak vekro ati a Russia sipai tanen in beina anasa a hliamanom pal alawani Kiev Independent Ukrainian news outlet chuan an rampum puideu tho a air siren ari chuak vekani ati Russia chuan Ukraine nen anin rem theina turin phut lian tak pasari layaneya US point Ukraine le Russia ten in biakna nei fo ma se in dona re fel tur chuan thutluk na mumal tak an siam thei an ring lawani President Zelensky ngen na angin Israel Prime Minister Bennett le Turkey President Erdogan tepo an pheboi le a ma se Israel le Turkey sarkar ho tu ten in dona hian kongkhir le kongbum bo tak azo alanga yani anti Vladimir Putin hian ati ta sa hote a in rem na nei mai hi adu hau lo abe ta sa wais ho tlom roi theina turin malak atumani ber Ukrainian official pakhat soi angkhan European World War II nuwa in dona anton rap thak ber an thleng meka Ukraine hi an tlom chuan Putin a chuan ramdang po lak le zel atum lawang ti asoi theilo atoi zong in Ukraine hian wais ho laka Putin a thin rim na so sang an tong meka a thin rim na hi a bolak lo to a khoiram ve po Kievin tlom emo Moscow in rem emo an tum lo ve ani bermai Ukrainian President Volodymyr Zelensky an Russia nena anin dona atop theina na Moscow du danan zom don ani poin Ukrainian mi puite lung oina zan referendum manga vote la kani ang Public Broadcasting Company saspilni in Zelensky interview na antarlan dan chuan mi puin andu dan an soi chuakang chuan du thlan nang chuan Moscow le Kiev ten kanin riat thiam ton na tura kanin biak na tur ain ngatang ati Russia ina phut lang sarjinga Zelensky chuan Ukraine in NATO membership ni atum to lo hiala soi ani a ma se sang ni som pali a Russia in Crimea alak lui Russia ram chunga apom sak DRP le LRP independent sapom hi thil har satak ani donani Zelensky chuan keima ni minti chiat masak angai ti chuan Moscow du thusam a hlotling thei chawang Moscow in Kharkiv le Mariupol te ankuta hlan se min du a heng khopuya mi puite hian an du lo ang bokin kei hian president kani na angin ka thei lo ati mi amai nimin khan Ukraine khopui Kiev shopping mall pakhat Russia misailin aden fu awangin mi pariat ayatlem loten nunna chanin bompuak hi Ukraine khopuya bompuak na ber alani bokani nimin vek khan Kiev khopui dai fem lama te Russia sipai te chuan chen na building te lu chu in ami cheng te chu ral manin an mana heng Russia sipai te chet dan hi cell phone video le security camera atangin mu tura oma ti chua ani ti visual investigation team te chuan an ta lang nimin thotan ni khan US president Joe Biden chuan Brussels sa Russia run na chungchanga malak mate soi ho na an nei ma in European ram hruai tu te chu phone kaltangin biak lok na ane ani host Stout Vernis Fox Business in former president Trump chu Ukraine invasion chungchanga komin Trump chuan president lani ila chuan Russia chu nuclear submarine nen kawau khananga Vladimir Putin chu din chuale har savio tur khopa beilet ani tur thu ka hilang ati Ukrainian Air Force te puinan mik ZP alama mihringtan chiat na thlen tam viau don se chuan thil dangpon kapuyang Putinan engral thuama ron thon lut su ati a ma se civilian asang tel athat tho ma se America ero misual ber angin min chu America tuna hian kumsamli palia upa warplane thonila lokap klase ha hi pin na soile don si jet thonila misual bera min chu ale ang America hian ral thuam thatak tak kan ne yalom Trump administration hun lai khan Ukraine tan Javelin anti-tank system tam tak kan thon kei chu ni ila oila ma kala masaberang
oil hi khovel kan buai pha na ani ang bokin rem na thlen thei tu ani bok drone tam tak Ukraine kan pe thei bok information missile in target mail tam takamia fu thei sang ni som ni pani US midterm election lo am tura hian sang ni som ni athil thleng dik lo awaya kan hai chu avek angai chu chuan sang ni som ni pali main election lo am tura po min pui hleang ati Moscow chuan Russia le America in kar chu ke chemai theiani thu in Washington an ronwawa kar masalama President Biden an Vladimir Putin war criminal ati zawawang khan Moscow in US ambassador to Russia in Sofiana nei turina kawa Russian Foreign Ministry chuan American President ni na sang tak chel tu in khatiang tongkam moi nai lo lutuk amman na wang khan America le Russia in kar apuak ke trepani ati US top diplomat Secretary of State Antony Blinken chuan Ukrainian mi puite tor mek chu war criminal ati ve bokani President Zelensky chuan Russia thilphu zong zong kan ti hlotling thailo kan ram ti chiat dan anda phrim ti in asoya Russia nen in rem na tura anin biak na akal tuang lo leti athu soya tang hian a hriat theiani White House Press Secretary Jen Psaki chuan President Joe Biden an Europe atlo lain Ukraine tlotel soirik ala omlo ati European Union Foreign Minister meeting an nei meka Russia oil sanction tur le tur lowa an ngai dan ain person na sa hle a Pentagon chuan Russia in war crime Ukraine ati na evidence zon na Ukraine an puidon ati indona an mimante in thleng turin anin ring ti Russian Human Rights Commissioner Tatiana Moskalkova chuan Red Cross a hrila Russia hian Ukrainian zanga an man mekani Ukraine Ministry of Defense mudan chuan Russian force te chuan reidai petrol an nei to lawa fuel truck te ti chiat sak zel an ni awangin du angin an che chak theilo Russia sipai te chuan ni thum dai bak eile in tur le silai mu le thil dang an nei to lo ni in an ria dar kar som ni pali chungin Ukrainian Air Force te chuan Russian air target pakwa aircraft pakhat anam aerial vehicle UAV parukle helicopter pahni an kap tha ani Ukrainian force ten Russia sipai an be na mun som pathuma tangin Russia ral thuam teng som pali infantry fighting vehicle pariat multi-purpose towing vehicle pahni artillery system pathum le vehicle dang pali anti chebok kani US President chuan Vladimir Putin an chemical biological weapon amang du maidon ni in a hria a chan chu Ukrainian te hi an tran mun a that tlatawangin Putin a hian ti hre anei aring lowani Ukraine President Zelensky tran mun a ngetle a Russia du dan anga kun atum lo bur Ukrainian military chuan Russia in dar kar som ni pali chung Ukraine airspace avil topani anti Russian news outlet pakhat chuan indona athi Russia sipai sing khat don le hliam sing khat sang ruk anom to a mase Kremlin lam chuan hei hi unverify lawani thotan jana Zelensky video message a chuan Ukrainian Armed Forces ten Russia force te dang zelin anti khotlai zelani atia Kharkiv region a Russia thona ka thlakani atibok Russian embassy US chuan Mariupol atanga Ukraine mi puite phur chuaka Serbia ram mun hlatak kem pakhata an khung khom nia an pu na chu an hnolani Ukrainian sipai te chuan Kiev bula khopakhat town of Makariv chu Russia kutatangin an lalet ti an soi General Staff of Ukraine am chuan sipai ten Crimea Peninsula land corridor Ukraine te ta Sea of Azov an panna ber chu an la ti an soyani India in Russia Ukraine invasion a balance tak thobik nei lova atum mek lain US President Joe Biden chuan India chu got group of countries yinga chechuak lo chengam lo ti in India ademani got country United States Japan le Australia ten in thurual takin Russia mi mal le por rang te an sangson lain India chuan ngoi achu tlatani Biden chuan Russian President Vladimir Putin chet dan thalo tak khremnan NATO le Pacific tenen kanin thurual hle a Australia le Japan ten chak takin Putin aggression an beileta ma se India big chu an che chuak ngam lo
jet chuana an nei lo ati India hi Ukraine indo na top turin an out chuak fawa ma se United Nations Security Council Russia dem zonga vote lak dona piangin India chu absent in India hian tun hnaya US nai chhoviau ma se Russia chu India ral thuam supply tu berle thian tha an nitlat chi ani India in mantlom zokin oil alea Europe rampoin nisom ni paruk indo chungin Russia energy hi Ukraine atangin ala cholu trenga EU foreign minister meeting me ka po Russia oil hi an leisak lo dan tura an thu ain mu thei lawani